tunaingia Kericho mjini. Nzatu. Kericho. Kuna nini Kericho? Kericho. Ndabulia. Ase akaramangana a boyfriendship girlfriendship relationship kakogenderera. Yani umwana umumura no munyaruka barasobusani. Ngubonarete kwa yonde kibesa. Traditionally tigankibeke traditional bunere naro normally okay mwana mumurango bwatokalini nero ukibwato kukirudia mwino yesema mwana bukuse ngo tebere mena providers karadi bibilia usina kinabe kirasa mjengo yegerere point yani ya traditional okay igebo kunero no ere traditional imi okay musacha nero ukoligi igo bana abwente ko be provide igo mukunguta akori yanyore abakori okay ayi bimbono biyaje aligira bimbono biyaje no go boli ande aligira akori mto biyaje musacha tabwa bintu biyaje yakora musacha mukungu ne responsibility musacha nende ningi okay igora no mukungu ati bintu biri musacha akora biyaje yes mukungu tabwa bintu biyaje mukungu na bintu biyaje akora biyaje biyaje personal lakini no ara se bintu musacha bintu musacha igotabwa ndiko musacha besa agagutaka mwena bakomwa lakini teirase mamwe agaratakire aise gutaka komwa mbaro bakwena na by the way okay umusaje kiramubura rende intege nchi yako bona aguye kubwatine kibaigwana ini arrangement babwatine akumubwatuka iye nategemea na arrangement yao buna bo miranete geraba chakita mahusiano na kibaigwana nite okay umusabu miaka yigatua nari na relationship no munyaruka nerebwe miaka yigatua lakini bakororeka na gwanchana sana boyfriend yaye birombeta bigake ake mbichi tigutaruka buya wanekero byake no munyaruka tabuga ati lakini sobo munyaruko sobo munyaruka mbiro isena bibwate bike wano mumuroye sobo mbiyo ase biri bya yakuri kibike babitumikire byarire lakini bwanja nimbo limi bwekene uma to bwanja ningo bole bwekene ane mboro bwegaruri uma to bwanja nimbo bwegaruri mupimaini wana wakero bya bakea bagake sabo bono ngakitoko binchire bono no ene chi outing tu agachire bono nchiyo yangati ngonyara ukugurira mebogani yaiguirwe meiya ntu anyako genda ko cheki tubayenga kiege ngakiekoreka na ime you see no ene ri mekuru tu agachire we never ntu anyago chio nkieke bono ngakibono tu abaiga no tigandigie mbinu moise kagateba tigandigie mbinu nyore besa bwana tora akwembe osi unajua nakupenda yes na mimi sina mtu naweza enda outing na yeye naye bweka moise kolia kaenda gakora timing tanya go swarumu ya Israisi lakini litukeli sana kale mirimo yaye akatebe nyombe no ngora cheki ndo sijibesa nchiro ekabe bahati akanyole rumu ya Isene igoire naende kabe bahati bunaso iga ni fagita cheti ko chandeka go chirigi mono no chirawu akanya nawo chire mesa igoro agacheki bake wallet ya Ise agachinyora 50 bese ye nene ya Kenya yemo uchibale no 50 50,000 we agachinyora 50 ilo ide chialinge 50 chionsi chialinge nyumba akaimukire chionsi pi bara atale mebugani agachibogoria inifagiri akabeka kapochi ka ime agatike wallet ya Ise kerabo agasoka kwenye bugi yakire kyabuso akabugie simi moino ngayo lenje to chibonera ini yabeira bitu nari kurigina biumire sebire nae tungirigeka gutaka kwa ready tuagenda kwenda guoka kama inche bono inche ndi ready nilikuwa nimeboeka kwa nyumba hata sina form sina form kabisa haraka upesi ngonyole para enduti ega chepigipigi kama tebya sinari to gweta to piki omuntu ligo liriga chenchora basaden anya to go piki omuntu bono igo chiko baigana iga ngainko baira baka Kericho asakuru kuigana iga bana bakagenda bagaswa se nyumba yokwego keyemo leta moja leta mbili leta nibi ebesa noiri ati chibesa ncho na nkashi chiruma etimatikana kirega netu kwa kite kwa kijuko kusumbua iko chiro oso kyo bariga na bora mu rusiri no tanya kubara tyo in fact ne chinguru chirake oso kwa jagero nyoko kosoki chinyingi chinde chiteke lakini no chira umanyete bakachitumeka sana
na mba umenete na basani abo rorenge meseli moino bae kibatagete batebe bolinga kibatagete moina ali bakonye moino ogenda ne kone limo ino bali na basani bane babolinga kibatagete wakapewa tari mache bari kunywa tari mabere bari gusiba mbare gusiba juice gusiba bari ngibintu byari ngibiroro macha ya Kenya bakamusa kabisa omwali oye bagatinda no matekero umuntu atindire bakatinda ni fagiti bakachinguru kikabakea bakararara ke chini belia ende bakaurwa bono ise naga jite nyomba kanyabesa nchiyo egebetie gesamusire wale nkuri yakarenga ekiagerane omonyaruko ine rubwe koleka kumuri yakarenga ngaki acha kotebunga naharorekana go kuline pigipigo chia segete bwati gochio akanyora wale no mongone batindete barairense flat hakuna mtu anajijua oi besete babwata no isingi kome baadhi jibiri jo jimba create him lakini achinda ndo bebwere watu wamechindia wameenda bana isabona akamanya gukumia gekone na masikani aerende gucha sumwana yo munyaruka ogwakira ngina ono ngino gocha bakoriye mbino bakoiro mwana oika mamuroli yaro gotigwalia katebu imotiga bakatindo kebweka nyaliginjere digaliye mbino ayo ono ndo dikora muboli kende digaliye mbino misikoli akatindo kamambi yaye agachikuboli gwegenteke akatata maiti mugano uyu nana bata tabaiti mugano uyu bakasaina bamata tamaiti mugano uyu musiko ine kyangana gusi namajiri gosalira giri nate bano musiko wimyaka yegatu tari mungaini emyaka yegatu nirenge akabara giri emyaka yegatu betumo no emyaka yegatu ora tiga ebi bileteria tate miaka 70 miaka 70 aina era toko menyense eri igoro na bonus wani miaka yegatu kero gwa 70 obage nusu 35 igota teko miaka yegatu 35 abo musiko na wate miaka 20s around 25 26 tari mungaini tari mungaini tumetie sabu ya ne kia gwaka ngakia tari mungaini nande ka gushugulikire boyfriend ya ye sabu ine ya minus no che pinjere na gote inga gote plus ine ya minus ya gitu kuchimege igen tungire na gote ingu muisika take ko mumrebesa na bakumwa uyo tagite komwa temine tyo andore tebese mwiburi ogomwe oyo no musiko kwerige onye tubwatire ndokora ngaki mo komenya buna muri wani besa ne bachandege wani ginte kya korere ruchegere kya mana tare kumarinde besi yenda korere biasara okay mwa barusia wanyari mwa korere biasara purity bese mwa barusia babinto nyomba mwa bande babanywereri tukoligi machiari chyosi ni one abinto bego okiri musani oye in one day musiko utari mungai bese kwero dade baje kiere barorego seneti kwo nende baje musiko esabu yaye kali agwaka boligo njero jengambu yale noroche gentare gokora tinateba nga koire bese mwiburi ndaisi okay yari go bidi bono yasinyire pi onye karuchi mugaka na bwate bese ndio tinateba kungainire nukuya lakini genta korete kiri was when I'm trying to find a way maybe yari ku maneuver anyore bese yikuru aso mwiburi a support boyfriend yawe nyori kumsupport na bari go teiza to mwabonga ataka kini bwate business idea kwari gwanchunka bese ngano nyenta 30,000 ndachagiri no ni biasara bya magina gusikende gionsi kichi biko babya ninguiraniri bitabe tibu ya bano nabo nchino mwana na boku manya na yiri mama yako na bali ndamwa akorire giasara bese tuki era akorire giasara yes na atagito akorire giasara umuro na bora sangina atito akorire giasara you never know umuro taito akorire giasara usino mumura ko nyika onyori ko mwamwe urire ko ochire ko yanywa gusa arangiri kunganjwe form ngayamanya chia ngakia tate banga gibese dito ko rege ndogete sometimes ukubwati buno ko gaidi kwa musibati buna mo gaidi ngwate bakumba liko to gaidi nyapano weturu chia bidiri ne kerombeta ngi yo gako gaidi kwa diria etu ye moibere dale kora bolinga ki yo gukira oiru nensiri yo bonga ni to komento mondo bosio bono tete konte yar koreta chibese chia mate to korire biasara igari ko mukanya mate to nywere umongwana ndareka kuraniri bona saba babere ngwate bwata mamoja umusubati
igumo saja mbuye ile tuwa kachiko ere nabwata mama chai lakini takolingana yumusubati aya enarali ere gusinuko angi mu advice na gwakibeka rirwa nyuri bira matebano bisanire yende nabo torakorire kindi nero korora garuche ngabane besita bayane igatubwatie nje kazi ipo. So mwanamke usadiria maskani kwanza first of all tinga tu sisi kana mutrust mse nago taba kwanza tama itigente ikida tama itimugano yi lakini bono maitobu ya I'm not encouraging abantu kuiba mbuya hata chieto bande agazali mwabaini agazoa main lakini maskani uko itana chabo eva wosera bana hata kidogo konyi asa asikurua sisi ise yateno mwana oyo bwateni mwana oyo bwateni bwalire in one day manyere meti mukurigeria can you imagine mukurigeria choice chiri win one day mukuriga inkiwa se kwajitigete ora atera wajikotoka ani gotoka gachabesa mwao manyete bisimba no biri bikembete kai kuti bengi chigokora tokora atekenga ni moyo mo kama gosa na yaya nere kwa mubiki omoibo nero iko yatwara mono ese ngenjati gite chibese abana na ba ukumanye amaeta abana mwana yataba mwana umubu miaka 10 aye manya iga nobe miaka 90 onyo muibuli kale moyo ite yani mwana oyo azini mwana oyo like okole bibitia no mate bai no mwana tali bichia nebyo ine besaru siti kole kana nayi umirete akia meja kwa dustbin haki ebiranya mbire ono squeeze mbio njoro mondo ari mwana spend 50,000 in one day gora na basani musiko na bwatu sasa amenyete atenga so amenyete hajiga kiamba go sama nene yare kubanga na bwata saka komboete akora bero rota baza kutachanga ndiga bero rara bwata no agocha naenda tebeka kibona liagocha buyanga kidadi unajua bora tumo tuna ye credit kurana dadi unajua I'm sorry sijui shetani oyo watapata maitumuka nuyi no si itafikia time onye mwangaja well and good lakini unajua dadi mimi hoja mimi siwezi fanya kitu kama hiyo lakini baada kama ilifanyika I'm sorry ni shetani lakini mimi unajua saa hii sina kitu bwana kuranga mimi dadi mimi najua napenda kuomba isaidi hata kama ni thao niundie ka form kia mangana kara I wonder na kiwa menyete boni kumundaru gutwakiri bicha torore wako sawa sana muga ko yuwe vire story ngakigate muga kaga chibwate sana yibano ni kama ni change kwa nago tebinchire muino injire besere nkongu kuri umuntu we kumba magonguru riteze ukuri bese mwana mne spend in one day 50,000 and that is why manekero bigete bese bengi karalinda lakini rende tigabe maybe kama ali asha learn ta chairo rinto kinga ni kiyo ni aibu sana kweli kabisa